Karibuni sana kwenye jiko letu, karibuni sana jikoni my people. Leo tutakoroga bui. Leo niliamka nikasema acha nianzie kubui, nikoroge watoto yangu kwanza bui, nikakoroga bui. Sasa nimaliza nikakamata mchele, nikasaga hapo mchele ya kuchanga na bui yangu. Mfuniko kwanza kwa sasa vile nasumbua kidogo. Nikaanza kamata bui yangu, hiyo yenye nishakoroga hapo, nikaikoroga kabisa. Ako kakitu, kanasaidia sana kusema hiyo bunga isiache. Juu hiyo bunga ukikoroga na kimamio, cha kawaida, haikuwagi inakorogana mzuri. Ndio natumikishaka ako kachuma juu ya kunisaidia bui yangu busikue mafundo. Nikasaga sasa ile mchele, nikachanga mai kidogo. Nikafungua, nikaanza kuya, nikakamata, nikaanza kuchanga na ile bui. Kamata ile bui, niliuza mchope, nikamata na mchele, nikachanga, nikakamata mchele, nikasaga. Sasa nilikuwa nishamaliza kuwaambia. Sasa nimaliza kusaga, ndio nikachanga na ile bui. Hapo nilikuwa nishatia mai, nikaanza sasa tia kumoto. Gisi natia chunga yangu kumoto, nikaanza cheza kidogo kwanza. Kakuya nikafungula kwanza kadirisha ili niweze kupata kamwangaza. Nikaanza kutaniwa na sukula masahani. Watu wa mingi wanakuwaka najisumbua sana sababu wanafaa makazi. Mie zamani sana nilikuwa ningali naolewa, sikukuwa najua kufanya kazi mara moja. Nilikuwaka nakamata na kama ni kusukula masahani, naanza na kusukula masahani namaliza natia pale. Kama ni kukoropa nyumba, naanza koropa, kwenye ndamalizia koropa nyumba ndio naachia pale. Nikimaliza koropa nyumba, kufagia, kupanga vitu munyumba vyote, ndio naanza kamata sana naanza piga. Yaani kila kitu nilikuwa na make sure nahakikisha nakimaliza. Lakini mie kabisa niliolewa na bwana mwenye ananishauriaka kwenye mimi nakosea ananishauria. Akanambia hapana, haiko hivi ndio wanafanya makazi. Mtu unafanyia kazi mara moja, unaweza kuwa uko napiga na uko nasukula masahani. Unaweza kuwa uko napiga na uko nakoropa. Zile kazi zote zinaishia limoya. Kweli nilimshukuru kwa ile na njo gisi kazi zangu mimi naanza zifanya na unaona zinakuwa faster kumaliza. Lakini zamani tulikuwa tunakula nyuma sana. Unakia kuta tunakula tushasikia njala juu ya kutojua. Unaona, lakini hivi naweza fanyia kazi limoya na zinaishia limoya. Na we kama uko na hiyo tatizo, ungali na hiyo tatizo, jaribu kubadilisha mtindo wa gisi unafanya kazi. Utakia ziona kazi zinakuwa simple sana. Utakia ziona kazi ziko simple sana. Au kama hauna wenye wanakusaidia makazi, ungali we peke fanya kwanza hiyo system, utakuya nishukuru. Hapo bui yangu ilikuwa inamaliza nikaachana kwanza na ile masahani juu watoto yangu wakunywe bui mapema. Nikasema kaenda kamata ile bui yangu, mnaona gisi inakuwa inaivya vizuri kabisa. Kamata kale kachuma kangu nikapitisha mai. Nikaanza kwanza kukoroga ili niangalie kama hakuna mafundo, vile vya kamatana vilibakia mkikoma changu. Unaona kikoma changu tayari, kiko tayari. Nikaanza sasa tia moto tuma sahani. Sakisi mnaona. Kangu wako kalibana chini juu. Chungu yangu iko moto sana na siyakuwa nafasi ya kutia chungu, nafasi ya kuterekeza chungu ya moto. Njo najisaidiaka nako kataulo. Njo nijisaidia nako kataulo.
Guys, mnaona gisi bui yangu ilitoka mzuri, hakuna ile mafundo ile vya kukamatana havina emo. Ndio vile. Sasa nilimaliza nikaenda veva. Kawaida mie bui yangu napendaka nitie asali na bui ya watoto yangu. Lakini niko na mtoto umoya mwenye hapendaki yake bui asali. Ndio nikamletea sukari ya kutia ndani. Nikamuuliza utakunywa napenda asali wala? Sikasema mie napenda bui yangu usitie asali. Nikatilia vingine kwanza. Kwa mama wa watoto 4. Sasa mnaona plate zangu hapo ni 4. Umoya haiko alienda kwa masomo. Sasa hiyo ni bui ya watu 4, watoto yangu 3 na mie